Astrid rešava problem korovskog prosa, divljeg sirka i semena, ali u isto vreme deluje i na bocu, pepeljuge, deluje na ambroziju, deluje na štireve i ostale tvrdokorne širokolisne jednogodišnje korove u usevu kukuruza. Herbicid Astrid formulisan je na bazi dve aktivne materije. Dakle, on deluje na korovske biljke suzbijajući ih folijarnim putem i ujedno ima zemljišno delovanje. S obzirom da herbicid Astrid u svom sastavu ima i protektant ciprosulfamid, smatra se izrazito selektivnim herbicidom u odnosu na gajenu biljku. Ciprosulfamid u metabolizmu gajene biljke kukuruza utiče na brzu razgradnju aktivnih materija i na taj način sprečava bilo kakvu pojavu fitotoksija na biljkama kukuruza. Ono što karakteriše herbicid Astrid jeste svakako njegova fleksibilnost po pitanju vremena primene. Herbicid Astrid može se primeniti u pre-em tretmanu, odmah nakon setve, a pre nicanja useva, ili se može primijeniti posle nicanja useva do faze porasta trećeg lista kukuruza. Takođe, Astrid je izuzetno postojan herbicid. To znači da na površini zemljišta nakon aplikacije u dužem periodu zadržava efikasnost ili ukoliko nastupi sušni period, ima sposobnost da u dužem periodu čeka kišu prilikom koje se molekuli herbicida Astrid reaktiviraju, ponovo delujući na iznikle korove, ali i na mlade korove u fazama klijanja i nicanja.